Kardom pini bertar jikta pini prime time news tanang pini li monitoron pi. Aprang si bertang ton pen cepat midam dia aprang bertang kupi berjikta. Dilai Patrol Klamalong KSA Dilai Head Rajatut pen cepat piponsi Dilai Youth Empowerment Football Knockout Tournament 2020 Men and Women Football Anggong Kiti Kipadopon. Langkinalong Boro Martyrs Football Championship Kipatu Kipanceng Pon. Panchayat Raj Lapen Town along Municipality Kiwana Puthak Assam Minister Himanta Biswa Sarma Lapen Tuliram Lokhang Amethi Kaipon. Bertang kong perju panang jada pet putat bertang ton pen cepat midam sna. Karbi Anglong arlo Panchayat Raj Lapen Town along Municipality nang kepalu chokajok APHL sia songa tumpen chikroi dun tek pojok dong mukak ahiti along kache songa sai dengpon. Ni pain koira phuarni dong mukak ahiti along APHL sia songpen Panchayat Raj Karbi Anglong arlo nang palu det Lapen Town along Municipal nang kibidet pu APHL si asong pen chikroi dun tek pu chisong pon si Assam Minister Himanta Biswa Sarma Lapen CM Tuliram Ronghang Amethi Kaipon. CM Tuliram Ronghang ke Japon 6 schedule arlo joy pen Panchayati Raj ta wanted asonlo Lapen Town arlo Municipality wanted ajoini Council aja kong ave asong si Theklong lasila pang sojoini si Chesong pon nang koklo Lapen Assam Minister Himanta Biswa Sarma Lapen CM Tuliram Ronghang Amethi Kaipon lo putat kachesong atumpen ningje pon bangsolong APHL si Hauragat LA Maipu Suren Kramsa Chonbang Ruby Singh Ronghang Central Committee Sarkiri Rongphar Hauragat Youth Maipu Gobind Rongphar Chonbang Rajiv Kramsatum Chetongdun si Chesong pon Dena Rongpen Berta Pangdakpon Chintong 18 News 24 Karbi Anglong. Dilai KSA Head Branch Atumpen Chepater Pimbonsi Dilai Patua Klamalong Youth Empowerment Knockout Tournament 2020 Men and Women Angdong Kiti Kipatu Kibipon. Pinini Pai in Koira Porni, Dilai Pacho Klamalong, KSA Dilai Head Branch Atumpen Patir Piponsi, Dilai Youth Empowerment Football Knockout Tournament 2020 Men and Women Football Angdong Kiti Kapachupon. So Pinsotum Kejayanong is Sika Suri Cap, Lapinsoarlotum Kejayanong is Sika Suri near Cap. So Pinsong Bong Kapachupon, Brain United FC versus Fishery Owner FC. Lapinsoarlong Bong Kachapate Ponalong, Dilai FC versus Okehai Kitok FC. Pini Dilai KSA Branch Atumpen Football Knockout Tournament Kapadupon Ong Dung Kiti Final Match Nong E Kapajer Amay Along Aluhi Atumpen ang Kachatongdun Joycing Timong Social Worker D Dr. Jerjar Pura DPSSI Manujal Gogoi Mount Everest Gautam Terang CC Raju Ingti CC Buddho Terang Vice President Lapen Baliram Ingti BO Atumpen Kachatongdun Pini Football Knockout Tournament Ang Dung Kiti Kapachupon Along Ing Samchen Pen Pachunpon Lo. Ingdeng Inkoira Ketom Boro Martyrs Football Championship Langhan Kepatua Klamalong Pangcheng Pontang Lopusin Nilitum News 24 Karbi Anglong Perang Kehinpen Bertanang Pale. Bodo Martyrs Football Championship Kapangcheng Pon. Nipai Inkoira Popini Por Pai Bajinia Por Malompen Pachupangcheng Pon Peako EM Tarendra Brahma Pen Lam Thi Si Hini Thanpon Lapen Bol Pati Kungpon Si Puthot Por Pai Bajini Rachiti Malompen Rajapathar SA versus Langhin SA Tumang Bongsi Pachupangcheng Pon Lo. Lapen te pupu ke thek homan cheda jok apora tenga hut gol chipilong le detlo lapen puthot tribeker chitur ponalong Langhin Sport Association atum gol pli thapsi chepa hai ponlo aluhiaman penang kachetongdun KAACEM Tarendra Brahma VDC Chairman Kansai Basmatari Langhin Municipal Board Chairman Komal Brahma Langhin Sport Association Chunbang Tarun Basmatari lapen penang anman pengkidotum nang chetongdun. Pinye bertalapan si Kang Toniglo, tumi thakmi, Kardom.